Po prvi put u školske klupe osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici selo je 85 učenika, kojima su u znak dobrodošlice učenici viših razreda izveli predstavu Snežana i 7 patuljaka. Snežana leži na odru, njena dobrota i ljubaznost toliko su dirnuli patuljke da nisu imali srca da je sahrane. Zato su stajali pored nje i čekali da se dogodi neko čudo. Zašto je važno da deca idu u školu? Da uče, da pišu. A šta bi volila da naučiš sada u prvom razredu? Da čitam i da pišu. Da budu pametni. Da imaju drugare. Da pišem, da bojim i da crtam i da čitam. Samoznanje donosi moć. Poruka je učitelja Ljubomira Maksimovića svima onima koji su se danas, nakon letnjeg raspusta, vratili u školske klupe. Poruka svim đacima da sednu i od danas, prvoga dana i nadalje za ovih 8 meseci koliko traje, to je 180 nastavnih dana, da uzmu i da uče, jer samo znanje donosi moć i tako će biti uspešni u svom životu i u radu gde sutra steknu svoje znanje i primene u svakodnevnoj praksi, u svakodnevnom životu. Osnovna škola Kralj Milutin je novu školsku godinu dočekala spremno, rekao je direktor ove škole Vladimir Milkić. Što se tiče tehničkih uslova, prošle godine smo okričili unutrašnjost škole, sve učionice i hodnike, tako da ove godine nije imalo potrebe za krečenje. Tetkice su završile svoj deo posla oko generalnog čišćenja, a što se tiče nastavnog kadra, nastavni kadar je u potpunosti stručan, osim pojedinog jednog predmeta koji kuburimo svi, ne samo ova naša škola, Kralj Milutin, nego sve škole na prostoru centralnog Kosova. To je ruski jezik. Na Kosovu u ovoj školskoj godini nastavu po planu i programu Ministarstva prosvete Srbije pohađa oko 20.000 učenika. Novina u ovoj školskoj godini je da će zimski raspust za osnovce i srednjoškolce biti podeljen u 2 dela.